Inkuru tubazaniye ni inkuru ivuga ko M23 tayari nanone kandi yafashe abasirikare b'u Burundi ndetse ikaba yaberekanye. M23 rero yerekanye abandi basirikare b'u Burundi yafashe, basaba leta yabo kumvikana nayo kugira ngo ibarekure. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu weretse itangazamakuru abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, ivuga ko nubwo izi ko bitemewe yabikoze mu rwego rwo gutabara ubuzima bwabo. Usibye abo bafashwe kandi twakwibutsa ko ku itariki 13 Ugushyingo 2023 ni ukuvuga umwaka ushize, M23 nabwo yerekanye itsinda ry'abasirikare yari iherutse gufatira ku rugamba cyangwa se yaretse gufatira mu mirwano yawusakiranyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyabereye Kavumu kiyoborwa n'umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'uyu mutwe, uyu ni Major Wiringoma, ndetse abasirikare b'uyu mutwe werekanye nabo wafatiye mu mirwano yawusakiranyije na FARDC, by'umwihariko muri za teritwari za Nyiragongo ndetse na Masisi. Usibye ibyo kuba n'ubundi M23 iri gufatira abasirikare benshi b'u Burundi ku rugamba, biranavugwa ko harimo n'abatakariza ubuzima benshi ku rugamba, no kuvuga abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari kuhasiga ubuzima. N'abasirikare rero boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye gufatikanya n'igisirikare cy'iki gihugu mu kurwanya no kurandura umutwe wa M23, ariko bigaragara ko M23 iri kugenda n'ubundi ifata abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi. Gusa nanone mu kiganiro n'itangazamakuru, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yigize mu kwezi kwa 12 umwaka 2023 twasoje, yavuze ko abasirikare bagiye berekanwa na M23 bavuga ko ari abo Burundi bafatiwe ku rugamba, atari abo Burundi ngo ahubwo ngo ari abaredi tabara. Ngo bikavugwa ko rero ngo umutwe wa Redi Tabara ari wo wagiye gufasha igisirikare cya M23, bakaba barafashe bamwe muri bo rero bakaberekana. Byose rero nibyo tugiye kuba tugarukaho, kugira ngo utari wakora subscribe ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Reka tukubwire ko rero M23 yerekanye abandi basirikare b'u Burundi yafashe, basaba leta yabo kumvikana nayo kubarekura. Ndetse umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu weretse itangazamakuru abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, ivuga ko nubwo izi ko bitemewe yabikoze mu rwego rwo gutabara ubuzima bwabo. Aba barimo rero Adjudant Chef Ndiku Masabo uvuka Imwaro wo muri brigade ya 410 muri division ya 4, akaba ari umugabo wubatse n'abana 3. Undi M23 rero yerekanye ni uwitwa Adjudant Chef Nkurunziza winjiriye mu gisirikare i Bururi mu 1996, ubu wakoraga muri Etat Major ya division ya mbere iyoborwa na General de Brigade Nyamugaruka. Harimo kandi Corporal Chief Shimirimana Charles winjiriye mu gisirikare Bururi muri 2001, akaba yayoborwaga na Lieutenant Colonel Niyonkindi Joel muri Brigade 120, akaba afite umugore n'abana 5. Hari na Premier Class Ndiko Kubwayo Japhet wo muri batayo ya 111 Brigade 110, akaba yaratorejwe imutukura ndetse afite umugore. Abandi ni Premier Class Ndikumana Merance wo muri division ya 410, Premier Class Nzisabira Ferdinand wo muri Mwaro. Akazi kandi Adjudant Chief Nkurunziza yasobanuye uko bakusanyijwe bavanywe aho bakoreraga bakora indi batayo, bahabwa imyenda y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ibikoresho byabo, burira indege iberekeza i Goma. Ati twahise tukurira amakamyo ya gisirikare atujyana hitwa Mushaki, hanyuma duhita tujya ku mapozisiyo kudusoza ku dusozi dutandukanye kugira ngo turwane n'abanyarwanda. Uyu rero n'ubundi yabajijwe uko banganaga nyuma yo guhurizwa hamwe n'abandi n'uwari uyoboye cyase n'uwari ubayoboye. Yagize ati twahuye n'abandi bakuwe mu makamba atandukanye, duhurira hitwa ku mudugudu hanyuma dukora batayo ya 8, twari umubare hagati ya 600 na 700, ikaba yari iyobowe na Lieutenant Colonel Singira Nkabo. Aba rero n'ubundi babajijwe ku cyo bavuga ku byatangajwe na Perezida Ndayishimiye, avuga ko nta mbohe z'intambara z'abasirikare b'Abarundi bafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati
twebwe icyo dusaba nuko imiryango yacu na sosiyete sivile mu Burundi n'umuryango mpuzamahanga badufasha bakadusabira leta y'u Burundi kumvikana na M23 isanzwe idufite kugeza ubu kugira ngo badusabire baturekure dusubire mu Burundi. Yakomeje asaba M23 kudaha agaciro ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye ko nta ngabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba na M23, ati ahubwo tukayisaba ko igihe leta y'u Burundi yasaba M23 kuturekura kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu cy'u Burundi yabyoroshya ikaturekura, kuko tuzi ko isanzwe yubahiriza uburenganzira bwa muntu, dufatiye ku kuba kuva twafatwa kugeza uyu munsi tubona ko nta kibazo gikomeye twagize, hanyuma tukajya guhumuriza imiryango yacu itazi ko turiho. Umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko biteguye kuvugana na guverinoma y'u Burundi aba basirikare bakarekurwa, bitaba ibyo ikazabashyikiriza imiryango mpuzamahanga. Twakwibutsa ko umutwe wa M23 n'ubundi kwihari kuwa mbere tariki ya 13 Ugushyingo 2023 nabwo uyu mutwe werekanye itsinda ry'abasirikare uheruka gufatira ku mirwano yawusakiranyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyabereye Kavumu kiyoborwa n'umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'uyu mutwe Major Wiringoma, ndetse abasirikare uyu mutwe werekanye nabo wafatiwe mu mirwano yawusakiranyije na FARDC, by'umwihariko muri teritwari za Nyiragongo na Masisi. Barimo batatu bo mu gisirikare cy'u Burundi, babiri b'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, abarwanyi babiri ba Wazalendo ndetse na babiri b'umutwe wa FDLR. Major Wiringoma rero yavuze ko batakabaye berekana ziriya mfungwa z'intambara mu busanzwe zikwiye kurindwa n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, gusa akavuga ko bahisemo kubikora mu rwego rwo kwereka isi yose ukuri kw'ibiri kubera muri Kongo ndetse n'ikibazo nyacyo gihari. Mu basirikare b'u Burundi rero berekanwe harimo uwitwa Nzisabira Ferdinand ufite ipeti rya soldat de première classe na numero matricule 32,200. Uyu musirikare avuga ko abarizwa muri unité ya 221 kompanyi ya mbere, akaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2018. Nzisabira avuga ko igisirikare yacinjiyemo mu ntara ya Mwaro. Undi werekanwe rero icyo gihe ni umusaza w'imyaka 53 y'amavuko witwa Corporal Chief Niyongabo Thierry ufite nimero matricule 26,202. Uyu musaza wavukiye mu ntara ya Muramvya wavuga ko abarizwa muri unité ya 222 kompanyi ya mbere, akaba yarinjiye igisirikare cy'u Burundi mu 1999 mu ntara ya Bururi. Umusirikare wa gatatu w'u Burundi werekanwe ni première classe Melance Ndikumana ufite matricule 83,678, akaba abarizwaga muri unité ya 412. Ndikumana rero w'imyaka 30 yinjiriye igisirikare muri 2018 akinjira mu ntara ya Makamba, gusa akaba avuka Imwaro. We rero na bagenzi be uko bari bambaye imyambaro y'igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC, bamwe muri abo basirikare bavuga ko iyi myambaro bayiherewe Bujumbura mbere yo kurira indege yabavanye cyangwa se yabahavanye bo n'abandi babarirwa muri 50 bajyana i Goma. Nzisabira yavuze ko we na bagenzi be bavuye i Burundi nta mbunda bafite, ko ahubwo bazihawe bageze i Goma. Uyu musirikare rero avuga ko nyuma yo guhabwa imbunda za FARDC cyangwa se z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we na bagenzi be bahawe misiyo yo kujya n'ubundi Kirorirwe ni muri Masisi kurwanya ngo abanyarwanda. Corporal Chief Niyongabo rero wavuga ko yinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanyuze Bukavu n'imodoka, ari naho yambikiwe impuzankano cya base imyambaro ya gisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imbunda. Uyu rero na bagenzi be
Aba basirikare rero bahuriza ku kuba uduce boherejwemo kujya kurwanya abanyarwanda basanze dutuwe n'abanyekongo. Premier Classe Ndikumana yavuze ko binjira muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bari bayobowe na Majoro Gashirahamwe Ernest uheruka kugwa mu mirwano ya FARDC na M23. We n'abagenzi rero basaba imiryango yabo na societe civile gusaba leta y'u Burundi kuvugana na M23 kugira ngo ibarekure basubire mu gihugu cyabo. Uyu mutwe rero n'ubundi werekanye aba basirikare mu gihe igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe gihakana ko cyaba gifashe FARDC mu ntambara gihanganyemo nawo. Gusa twakubwira ko perezida w'u Burundi we yaje kubyemera, ndetse hari na raporo y'umuryango mpuzamahanga y'impuguke za Loni yagaragaje ko rwose hari abasirikare b'u Burundi bari gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero y'igisirikare cy'u Burundi cyohereje muri Kongo bataliyoni 3 z'abasirikare.